Pred vama je, drugovi, predlog za isključenje Dimitrija Pantića iz naše preduzeća. Kao što znate, Dimitrije Pantić već ima posljednju opomenu radi vređanja rukovodećeg kadra. Pantić je suspenzovan i kao takvom njemu znači već vise noge. Ovdje imam sve upućene mi inkriminacije na moju adresu. Za Pantića je njegov rukovodilac, dragi moji drugovi, to jest ja, običan lopov, đubre, mafijaš. To sam ja za njega. To jest, ukratko, ološ. A vi znate moje poštenje. Ovdje su također i pretnje, koje su također upućene na moju adresu. Kaže da ću ja da skiknem, riknem i završim, drugovi, u prdekanu. To su njegove reči. Što se odnosi i na vas, jer on tvrdi da ste vi ista bagra kao i ja. Zbog radi toga, ja sam pokušao s Pantića da nađem zajednički jezik. Da li se Pantić opametio? Ne, drugovi. Dok mi zapinjemo iz petine žile da iščupamo preduzeće iz ova govna, Pantić na svom radnom mjestu čita erotski romani. I evo šta se događa. Prvo, navodno zagubljava poverljivi projekti. Drugo, pred Singapurćani, drugovi, istresa ladan burek i peškirići i time upropašćava posao stoleća.